Mestica je ljudska rič i poštenje i znanost i poštovanje. Pozdrav besidaši, evo nas danas u besidi gdje ćemo pričati malo o sportu, malo o lovu, a s nama je Stipe Bekavac, borac u mirovini, danas trener, aktivni lovac, safari vodič, možemo tako reći. Dobrodošao Stipe i hvala što si tu s nama. Dobro vas naša, kako se kaže, jeli? I eto, najavio si u biti neka segmente trenutnog mog života i neke moje prošlosti, tako da ćemo malo o tome, što bi se reklo, divani danas. Napravit ćemo miks. Napravit ćemo miks svega, nekog prošlog načina života, sadašnjega u toj nekoj, ajmo reći, sportskoj mirovini i nekoj budućnosti i tako dalje. Pa možda ja bi krenuo možda sa tim borilačkim sportovima, sportom koji si prošao, ima tu preko 30 borbi. Ima u biti preko 40, jer pa sami početci tog sporta treba si ti se satra da dođeš na Sherdog. Sherdog je, ako ne znaš, platforma gdje se vode svi rezultati i MMA boraca u povijesti pa do danas se sad ta povijest, to je sad klimavo. U početku se to, treba si ti snimiti to, nije bilo ni mobitela, ni nekih organiziranih turnira, to je bilo sve praktični garaža džir, znaš. Gdje smo se mi borili i sad za ući u Sherdog ti si treba imati snimak, da neko nadređeni tamo vidi. Jesi se ti borio, nisi se borio, kako si prošao, je li to što ti njemu pišeš da si prošao, to stvarno tako bilo, tako da u početku dosta borbi nije ni završilo. Od puno boraca na Sherdogu, tek kad je to krenulo kasnije, onako malo aktivnije, bolje, informiranije, sve skupa, onda je to krenulo, ali ipak, evo sad će biti. Znači ja sam prvi meč svoj odradio 2005. godine, a sad je 2026. Znači točno 20 godina je borilačke karijere. Ja sam prošle godine u 12. mjesec odradio, ajmo reći, zadnji meč. Ako ne bude kakvih iznenađenja. Doćemo do tog zadnjeg meča, ali ne bi trebalo biti. Može ovako jedno pitanje, popularno zadnjih godinu dana bi se kružilo. Ko je tebe stvorio? Odakle si ti krenio? Pa to bi bio neki idealan početak nekog razgovora. Biti, kao što se zna ili ne zna, ja sam košarku igrao prvo. Ne znam. To ne znaš vjerojatno, znači moj prvi sport, dobro igrao sam i balun uz košarku oko klinaca, ali košarku od svoje, ajmo reći, 7. godine pa do 21. Sa 17 da sad, juniori pa konketiranje sa Splitom pa tako, pa druga liga za seniore već sa 16 godina i tako dalje, Bilo je to dobro išlo i sa 17 godina, 17,5 sam potpisao za Bundesligu u Njemačkoj. Ja sam igrao baš profesionalno košarku, kasnije i prvu bosansku ligu i tako dalje. I onda jednostavno kad te nešto presiće, vjerojatno nisi to doživio, ali više se nisam vidio u kolektivnom sportu, onako sve me nerviralo, ja sam onako temperamentan. Nisam mogao vidjeti ni sebe, ni suigrače, ni trenera, nikoga na terenu, vidi, ja ne ide to dobro, znaš, nije to, ajmo šta ćemo, i onda sam ti upisao fakultet. Fakultet sam upisao, hotelski menadžment, turizam, Opatija, tada je to bio atraktivan fakultet, a danas ga ima na više lokacija, a tada je bio jedini, na hrvatskom je bio još jedan na engleskom u Dubrovniku, ali i to je to bilo, znači bio je fakultet renome, jel? I uglavnom kad sam došao tamo malo pomalo, nekih prijatelja su mi trenirali tamo, hajde dođi treninga, ja sam isto uz košarku stalno odlazio na neke polutreninge, bio je tada pokojni Dragan Barać, trener živ je bio i hajde Stipe dođi malo, ti bi mogao i tako me on malo gura, tako da nisam u biti ostavio košarku skroz nespreman, nego ja sam vidio da tu možda ima nešto. I onda jedna anegdota jedan tamo prijatelj koji sam upoznao u Rijeci, hajde dođi u nas na trening, hajde dogovorit ću ti ja trening sa trenerom, našim i kaže on meni sutra ti je trening u 5, znaš. Ja kažem dobro, možeš, bit će svi, znaš. I ja dođem u klub, kajevate, trener sam. Ja mislio, falio lokaciju, znaš. To je posebno za tebe. I posebno za mene trening. I taj trener mi je do danas moj trener. Znači zadnji meč koji sam ja imao, taj trener koji me dočeka tada u dvorani, je dan danas ide sa mnom. I ništa, uglavnom odradili mi taj trening. Ja sam na treningu falio fokus, razbio mu usta, to je bilo show, ali pokazao sam nešto, jeli?
dovoljno čim je on meni nakon toga reka, slušaj me Stipe, mi imamo na otvorenoj pozornici, ono Opatijska Slatina, dole imamo kavez, za mjesec i pol dana bil se ti spremio, ima meč. A ja ono, ni 5 ni 6, ono, a bi, ako smi reći ne bi, razumiješ, sad si sad došao u klub, treni, sad ti reći ne bi, aj reci. Da. Razumiješ, nije ono bilo pitaću mater, pitaću čaču, kao što bi današnja dica, nego ideš, vrate, ako si sa 17 godina mogao ići sam u Njemačku, a možeš se sami potući. Da. I ništa. Odo ja na Slatinu za mjesec i pol dana, Mađar protivnik, prvi meč u karijeri. Počelo to, ja neku fintu izmjena tamo, vamo, vante, tamte po kavezu, niko s nikim. I uglavnom neko izmjeni, ja bac neke 2 ruke i high kick i pogodim njega i ono, klasika spavanje. Ono, spavanje, i to je bilo ono erupcija. Da je bilo drugačije, možda danas ne bi pričao od ovome, razumiješ, ne bi bilo nijednog meča. Da sam ja zaspa, uvati se, brate, knjige i to nije za tebe. Čekaj, jesi nakrao završio studij? Šta jesam li završio? Studij na kraju. Je, završio. Pa dobro. I dobro. dalje I dalje je povijest, dalje meš za meš, pa sam onda tako malo koketirao sa čistim boksom, išao u Italiju po mečima za BK Rijeku, amaterski boks, malo kickboks, ali MMA je bila ono baza, ovo sve ostale mečeve sam radio onako po potrebi, po nekim klubovima, ko bi pita, aj dođi za mene, nastupi, ono amaterski, vamo tamo, onda oni kupe šta više odličja, više od ovoga, ajmo reći, ove financijskih sredstava od općine, od grada i tako dalje. Uglavnom na tu neku temu se išlo. A nekakav ne vrhunac, nego prvi meč koji te ubacio, tamo reći, u... A gle, ja sam ima 7-0 skor. I meč po meč. Izjava jednog agenta, onako MMA agenta u to vrijeme i organizatora, ja prvi meč, pa drugi, aj to su bili neki prvenstvi, pa treći meč, ajmo Stipi dati ovoga, daju jačeg, ja ga dobijem, naš četvrti meč, malo jače, ja ga dobijem. U to vrijeme, ja mislim, 5. meč, bivši prvak KSV-a, ja ga dobijem. Naš onda ovaj reka, pa evo te dovedemo tebi sve jače protiv sve naš kada dobiješ. I prvi poraz je bio, sad je li to bio 7. ili 8. meč, ne mogu sad točno se sjetiti, davno je to bilo, išlo u Nizozemskoj. Poslije taj momak u UFC-u dosta tuka. To je već bio nivo, ja sam recimo u 5, 6, 7 mečeva već došao na nivo gdje su se momci kroz tu godinu već popisivali za UFC, znaš. Ja sam se borio sa dosta UFC boraca. Eddie je jedan od njih. Eddie Sanchez je, a ima ih još, ima Pračniju, ima taj Stringer, ima Nikita Krylov, znaš, ima ih. I ništa, tu je bio prvi poraz, ja sam dobar to bio meću, izmjene na mojoj strani stand-up, međutim, ja nisam tada nima nikakvog pojma o parteru. Mislim, obrane sam neke ima, ali to je sve slabo bilo. I ništa, ja na njega dole da ću ga zašajbat kao nar bar iz ničega, stvori ja, tapkaj, šta ćeš. I onda bio ljut na sebe, šta, kako, nemoj to, i onda uči parter, uči donekle, mislim, nikad to ti ne možeš naučit ko neki parteraš koji, ajmo reći, ranije počeo s tim. Kojem je to baza u stvari. Ne mora čak biti ni baza, nego ajmo reći kad počima udara da je odmah, ko danas. Danas su ti klinci, dica, MMA borci. Nisi ni ovo, nisi ni iz tekvandova, nisi ni iz hrvanja, nego ti si odmah MMA borac i odmah učiš i jedno i drugo. Odnosno varijante koji ti više leže, razumiš. Ako više preferiraš stand-up, učit ćeš parter u onom segmentu koji će ti zaštiti tvoj stand-up, jel? I tako je, i onda sam počeo malo to učiti, koliko sam uspio naučiti. Nikad ja nisam uspio biti na nivou nekog parteraša, nekog jiu-jitsa, ne znam sad, neću ni spomenuti black belt i to, ali uglavnom krpija sam se koliko sam mogao. Da je sve to ranije počelo, možda bi bilo i bolje. Da, u stvari veći broj poraza se nakupio smiraju karijere zapravo. Pa je, znaš kako je porazi su se nakupili paralelno i sa ozljedama, znaš. Šta te mene mučilo? Mene su mučile dosta te ozljede, znaš, ja imam 3 operacije kolina, imam diskus hernije vrata, ne bi se na meni nikad reklo, imam problema sa zglobovima genetski, onako malo i onda sam se ja tu i krpio. Uvijek bi ti u kasnijem stepenu karijere, biti jedva prošla pripreme zdrav. Znaš, u pola priprema ozlijediš se, daj krpi se, pa ozdravi, pa do kraja priprema se nekako izvučeš polu zdrav.
I onda ajmo, pa šta bude, razumiješ? I onda te to malo naš koči. Pa sam onda napravio jednu i dužu pauzu kad su bile, znači, te diskusijernije vrata. Ja bi ti recimo u meču, bio jedan kickbox meč u Pragu. To u biti nije bilo Prag, bio je Češka Plzen. Plzenu. Gore na sjeveru. I znači ja K1 radim i vodim na meč tučen tipa, bez problema, ne može mi ništa, nije on bio neka sad klasa, ali dobar borac. I uglavnom on neki baci prednji i mene povodi u vrh čela i meni trzne glava i ja samo me oduzme me odavde do dole, znači invalid. Znači glup osjećaj, baš ružan osjećaj, trnci, cili, znaš, tu si i ja znam već šta mi je. Da je vrat, naš, i ja govorim trenu vrat, on odmah zna šta je, naš. I 10 sekundi ostanem tako i onda se vratim i pomalo trnci cijeli dan je refans. Ne mogu ostati tako, ja sam bio na pregledima i sve to kaže doktor, slušaj, ti nećeš ostati takav. Ali šta tebi znači i vridi kad ti dođeš u meč, pripremiš se cijeli pripremni period, cijeli kamp prođeš i neki zahvat, neki trzaj glavom kod rušenja, prvi put mi se čak dogodilo to i kod rušenja. Kad ti kod rušenja moraš ući blizu i praktički udariti svojim licem, čelom ili vratom njegovu natkoljenicu, da bi ostvario kontakt da ti on ne može blizu, zavući underhook ili ne daj Bože prednju gilju i to. I kod tog udarca mi se prvi put to dogodilo. Ja jednostavno srušio se, baš protiv ovog praćenja što je kasnije bio u UFC-u. I eto ti, i onda s tim se muči, pa malo bude bolje, malo lošije, kalkuliraš i tu je nekako počeo sam ja salaziti gdje sam vidio da se mora okrenuti nekim drugim stvarima. Već smo spomenuli taj posljednji meč koji je nenadano došao, sad u prosincu 2025. protiv Marčina. Isto, nemamo reći, nego je legenda. A legenda. Tako i osebujnog izgleda i tako. Osebujno izgleda, osebujan lik, onako pozitivan lik, bavi se šinterajstvom, životinja, svojim farmama i tako dalje. To će se dotaknuti kasnije, ali uglavnom kako je to došlo, već sam ja se oprostio svega. Mislio sam stvarno da neću više nikad doživi taj adrenalin, odnosno prisustva u jednom meču, jer to ti je između ostalog poseban adrenalin, znaš. Ne možeš ti ulazak u borbu usporediti, to će svaki borac sa ničim, znači, to je sudar nečega kad ti znaš da ideš, ne samo nisu to batine bitne, to ulažeš neku svoju, ajmo reći, muškost. Ego, di ćeš ti, možeš biti, niko se ne boji batina tu se bojiš poraza, znaš. Da. Ali ne ispred drugih, da je mene sranje sad, nego ispred samoga sebe, znaš. Znači tu ti neko na trenutak oduzima, odnosno na određeni period od sljedećeg meča oduzima ti sve što ti imaš muško u sebi. Jel? I onaj rad zapravo koji je uložen. Rad više manje, ali ono što ti osjetiš u sebi i to samo saznanje da ti osjetiš to, možda ako izgubiš ti diže još više taj adrenalin, znaš. Mislim, sa iskustvom ti to sve uspiješ sve više regulirati, ali u suštini to ti je recimo najveća težina poraza se bazira u tome, znaš, ne samo u batinama, bolovima i šta imaš popratno oko toga. I tako, ništa, kako je to bilo, tuširam se ja u utorak večer poslije nekog treninga u Jokeru, u fitnessu, zvoni telefon, menadžer s Poljske. Dakle, sad njega upiću, alo, kaže, šta radiš, ja kažem, završio sam taman trening, pa kaže on, kad si jako trenira, kako naš? Ja kaže, je dobar trening, šta je? Kaže, još se boriti u subotu. Kažem, gdje? KSV, to meni je lampice, šta KSV, kako KSV, šta? Kaže on, slušaj, taka situacija, odusla je protivnik tvoj bi bio taj i taj, ja ga znam iz Rusije, smo se mi borili. Sad ne znam točno u kojoj organizaciji, ili ih je bilo puno, ali ili je M1 ili ne znam, Fight Nights, ne mogu se sjetiti. Uglavnom znao sam o kome se radi, ja znao sam ga iz KSV-a. Ja kažem, pa kaže on, radi kao i on oproštajni meč je oko toga i toga, oko te njegove farme. Kaže, poslije ću ti reći detalje, nešto se radi, kao bil ti nastupa. Ja govorim, jebote, znaš da sam sad ostavio, nisam u treningu, ma kaj, nema veze, imaš ga menadžerske priče. Samo da pristaneš, u biti ne da pristaneš, nego da kreneš u pregovore, A ja rekao, šta se nudi, znaš.
A kaže on, šta sad ti kaže, nude sad cifru dobru, a proćemo je popraviti, šta bi ti, koliko bi ti. I ja sad bubnem neku, znaš, ono, dobru cifru. A kaže on, pičku, neće ti pristan na to, ali reći im ja, šta si ti reka, pa ćete se naći negdje. I za minut, dvije, on mene zove, znaš, i kaže, slušaj, nisu pristati to, ali blizu. Ja kažem, šta toliko? Ma, kaže, ma može. Kaže on sad, ali on ima još dva borca koji sad će od vas trojica on izabra. Pa kažem, koji si me kurac, sad sve pripremio, ovo u glavi je samo on bira, razumiješ. Ali uglavnom njemu ti se učinilo zbog toga, ono šta ja sam se ostavio, pa mislim ne trenira ono, učinilo mi se to najprihvatljivije. Nego uzeti nekog recimo mlađeg, koji je u naporu koji je gladan i ono, konta, a Bekavac jebi ga, ono, pogledati, ajmo reći zadnje mečeve, pogleda ka brige ga, razumiš, i izabere mene i mi to finaliziramo. Dogovor, ka letiš sutra ujutro. Ja kažem, slušaj, ne mogu sutra ujutro, ja ne znam bi li ovo sad treba reći. Moraš ulovu, jel? Nije, nego šta je. A vjerojatno neće ni vidjeti. Uglavnom, meni mater, ja sam obećao njoj da se neću više boriti. Razumiješ? Jevi ga, stara majka je stara majka, razumiješ? Treba sad izvest kako ja da odem u sridu ujutro negdje iz vedra neba, a nikad ne idem sridu ujutro. Ja ulov eventualno idem u četvrtak, pa cijeli vikend sa gostima, ovamo, tamo. Ja kažem, slušaj, ja ti u sridu poletit neću, razumiješ? Šta sad radiš problem, pa smo sad sve kartu mi šalji, vidim da si mi poslala kartu sa sridu, šalje mi kartu četvrtak i to je to, razumiješ? Ajme idem zva, pa vidi zašto sad problem, ja kažem slušaj me, moram ti sad samo reci samo jednu stvar, znači ovo nije meni više primarna stvar u životu, ja više ovo ne radim. Znači, meni ti je lagano reći ili četvrtak ili ja nastavljam svoj život vamo, nisam ovisan o ničem. I dolazi nova karta četvrtak, normalno ide. I ja trener, ja kažem, coach, ajmo čaj imamo meč. Ko ima meč? Kaže on, jel ja imam, znaš, on za sebe. A ima ti jedna anegdota iz Čečenije, iz Groznog. Ima ti ja meč gori na turniru, znaš, u ovoga Ramzana Kadirova. I ništa, fali jedan borac, ovome Čečenu do 80 kila. Moj trener ima negdje 77, onako. I stalno trenira ali on je već stari, on ima sad 60 godina. A to je bilo, ajmo reći, šta je on, možda ima 50, a nemam pojma, sad buban godina, ali uglavnom u godinama jebi. I kaže, sad ću ja preko ova, slijedija mu se protivnik, vamo, tamo. Treba uletiti. I treba uletiti. Ja govorim, ima ja trenera koji će uletiti, samo treba platiti, nešto, evo. Ma daj, zajebaš. I sad pitati tamo Čečen, Amerikanci ti uvijek, my manager, you know, I have to talk with him, bla, bla, sve rukvake. Razumiješ? Jer niko neće izgubiti, znaš šta su Čečeni, Dagestanci, to te kolje. I nakon poure dolazi meni i kaže, jesi ti bio ozbiljan? Ja kažem, jesam, evo moj trener, tamo samo mu triba guma za zube i gačice, suspenzor, ide on. I ja kažem, coach, imaš meč, i dogovorili mi, i on ti je napravio taj meč, ima neke uširo geri u rebra, krenio pa dole, ali uglavnom preživi on to. A kako se on uvatio tu, u Groznom ti je dvorana samo za borbe, 6000 ljudi. Kavez tu, slačionice, ko Manchester United, oni Recaro, sicevi, crveni, i teretana ti je, ne znam, 500 kvadrata samo za zagrijavanje. Teretana opremljena full. Tu su ti velike plazme televizije gdje ti gledaš. A, mečeve. Mečeve. Ja gledam trenera, nema ko, svoj jedini smer, nema ko me vodi, ako on ima puknuto rebro, ja sam sam, razumiješ? I nekako on uđe u slačionicu, razumiješ, kaže, šta je? Kao Roma, nije sve dobro, malo me pogodio, ali moću, sve u redu, nije ništa, dobro je, ništa, idemo mi tu. I dobro, a to sam se nadovezao na ovo, da u biti pitao on mene, pa ko ima meć? Ja govorim, ne ja, pa kaže ti, kako ti, di šta, kaže, kaj sve, zvao, to i to, tako i tako, letimo četvrtak, kaže on, ništa, šalji osobno, ide, poslaj. I odo smo mi gori i eto, ostalo si vidi, bilo dobra preskonferencija, zajebancija, a suština ovoga meča je bila da Marcin ima farmu, to sam ti bio pričao, kad smo pričali malo prije sa šinterajom, životinjama, bavi se time i tako dalje.
i pola zemlje je njegovo, pola od nekog lika koji je rekao njemu prodat. Međutim, sad kad se odlučio prodat, nabijamo je cifru i sad se tu, ajmo reći, donatorski se radio taj meč i taj cijeli event da se dio sredstava ide njemu, da on to može lakše otkupiti i tako dalje. I šta je, kako to bude karma, jeli, ja ga nokautiram, dobijem nokaut večeri i pola tih para što sam njega nokautirao donira njemu za eto tu farmu. To je isto ono zanimljivo kako se to u biti potrefi, a ja mislim da on nije planirao da to od toga baš ide, jel? Eto. Spomenuo si već kako je poseban podražaj ulazi u ring. Je li kroz treninge, znači prilagođavaš se nekom borcu ili kad već dogovoriš meč, jer se ti prilagođavaš nešto ili se fokusiraš isključivo na sebe, pa onda možda pred meč? Ti se moraš fokusirati na sebe. Znači ti moraš izvući maksimalno iz sebe. E sad, di dolazi segment priprema kad se ti fokusiraš na borca? Samo u jednom dijelu, a to je taktički dio. Znači ti moraš neš ti sam minja svoje specijalke, svoje najbolje stvari zato jer se on bori tako i tako. Nego ti ćeš taktički se posložiti da ti te svoje stvari u najboljem momentu iskoristiš protiv njega. Znači ti, normalno, mi se više manje svi znamo ko će šta raditi. Ti ćeš raditi svoje i naći način kako da to tvoje proradi. A normalno radit ćeš taktiku kako obraniti njegovo. Jeli? Znači tu se pripremaš na njega, ali nećeš ti ništa minjati sebe ko borca. Možeš kaniti, tada i tada ću napast to i to, zato jer on radi to i to. Odnosno moram paziti, ne znam, on radi middle kick, ja moram odmah nakon šta blokiram baciti tu i tu seriju. On će mi čunoge, ja moram se kreta lateralno, lijevo desno, da me ne može uvati. I tako te neke taktičke zamisli. Ali ovo ostalo, ti si šta jesi. A kakav je osjećaj kad ideš u meč sa protivnikom koji znaš da je za nijansu možda jači od tebe i da si svjestan da si ti tu podređen položaju. Da, kako si tu podržaj, kako tu ono... Pa tu ti je upravo ovo što sam ti sad pričao. Znači, ako je on bolji borac, moraš naći tu neku taktičku rupu gdje ga ti mogao ugroziti. Jer šta je stvar MMA-a? Ne treba ti puno da preokreneš meč. 1-2 udarca može njegova, to što je on bolji, može lako otići u povijest. Znaš. Tako da ako ti potrebiš pravi tajming, gdje se on osjetio jači, gdje se osjetio da je on tu, kako bi ti rekao, superiorniji od tebe. I to možeš iskoristiti kontra njega. Ako se on niti malo u toj svojoj superiornosti opusti, ti iz neke kontre lako možeš zapaliti njemu nešto što ga više neće vratiti u meč. Tu je koliko si vidio MMA mečeva gdje nisu pobjedili favoriti. Ok, pobjeđuju favoriti, ali koliko si puta ostao ovako, naš. Da, bilo je ti nedanih... Tako da nemaš garant. I tome se nadaš, jebi ga. To je ono što... Onda imaš više segmenata, nije samo tehnička kvaliteta. I tu i fizička sprema. Ako on ima problema u svom kampu, ima neku ozljedu, nije se fizički pripremio na tvoj nivou, a tebi je kamp prošao fenomenalno, razumiješ, i na to se može osloniti. Znači, ne radiš ništa što bi dalo njemu, što bi išlo njemu u prilog prve, 2 runde, nego samo neki tempo, kasnije on je u padu, a ti ostaješ tu na razini i tu ga možeš dobiti, razumiješ, imaš puno segmenata. A što smo kod kampova, jesi li možda ima neke određene standardne kampove, jesi išao možda u Nizozemsku, Ameriku malo, ili si ima... Ja sam većinom po Hrvatskoj bio, znači Zagreb, Rijeka, Pula, ja sam ti većinom bio baziran kad bi se pripremao gore. Jer dalmatinski MMA, osim nešto Dubrovnika, kasnije je Dubrovnik i malo i ajmo reći, narasta, ali opet otamo su odlazili isto najbolji njihovi borci, tipa Delije Račića i njih, odlazili su opet gori sjevernije, jel? Tako da ja sam koketirao recimo sa Zagrebom, sa Pulom, dosta sa Zelgom u to vrijeme, Zel Gališićom radio, jedno vrijeme je bio isti trener. Dolazili su Slovenci, kod nas dosta stranci, onako, blizu je, kad si ti u Opatiji, Rijeci, blizu je granica. I onda lako ljudi iz Italije, iz Slovenije, pa i Zagreb nije daleko, dođu dole. Nisam baš Evo recimo splitski MMA nema ga nigdje, razumiješ, od početnih dana pa do dana. Kad Bađu Nišać, ja. Što sam htio reći,
što se tiče evo, Italije, spomenuo si, nekako nisam zamijetio baš talijanskih boraca. Pa ima onaj Vittori, on je u vrhu bio UFC-a, 84 kile. Ima, koga su oni imali? Imali su par boraca u UFC-u dobri. Nekako nisu mi baš Ali upali. nisu Nisam sad neki pratitelj veliki. Nisu sad da upadaju u. Imali su par boraca onako dobrih, ali nisu sad da je, s obzirom na veličinu zemlje. Čak su bili, čini mi se u njih nešto i zabranjen jedno vrijeme MMA. Evo recimo, ja sam bio tamo u Rimu na jednom turniru. Bilo nas je 8 i išlo je kolo za kolo, ne odmah. Ima sam ja i turnira da imaš tri borbe u istu večer. Ali imaš prvo kolo, pa je za mjesec ili mjesec i po dana trebalo biti drugo. Evo, držalo se samo jedno kolo. Nešto su i tope nisu našli, nisu uspjeli odraditi, organizirati to Uvijek su imali problema sa MMA-om, ali oni su jaki. Muay Thai u full kontaktu su ili jaki. Tako isto da nisu baš MMA nešto gurali. Došto se tiče MMA, tu možemo izvući Poljake, evo, Ruse, Dagestance. Nema, ajde i Britanci, ali tu su uglavnom, vidimo, Amerikanci. Nema ti Njemaca, nešto posebno, Austrija se nešto Štefan Leko. To, kickbox, ajde, ali opet su to naši, Da. Južnoamerikanci tu prednjače, vidim da je nešto Južnoafrikanci, dobri su, Azijati, tu su Od zemlje do zemlje, Azijati isto, oni su jebi ga počeci, razumiš, Japan, znaš ti kako je to biti, Japan. Pride. Svi smo se budili, sam si rekao, sad se baš i ne budim, prije se jesam budio kad su bili, kad je Mirko bio i tako te stvari, nije mora biti ni on, kad je bio bilo koji Pride. Bilo koji, top. Zelka je bio u Pride, isto sam se dizao, ali to je baš, uspoređujući ondašnje vrijeme i danas ne može se baš naći velike sličnosti, ne u borbama, nego samo marketingu, prezentaciju borbe, prezentiraju sami boraca i tako. To je prije bilo nekako više na jednom nivou. A je, i sportski intimnije, sportski intimnije, znači ima si ljude koji podržavaju taj sport i zagriženi su u to i samim time su i financirali to i na taj način financirali su, marketing su vidjeli samo kroz te borce, a sad marketing vidiš ko prodaju pregleda, razumiješ, znači koji je borac će više pregleda prodati, subscribera ili ne znam šta, znam koji će na više podloga staviti platformi, on je jebi ga njima zanimljiviji. Ne mora biti čak ni strašan borac, ni dobar borac. Imaš cijele organizacije koje žive na tome, razumiješ? Ima organizacije koje su sportska sprdačina, a marketinški vrhunci, razumiješ? Tako da sad youtuberi dolaze na scenu. Gledaj, svi žive od nečega, svi žive sad većinom od pregleda, od tih nekih segmenata. Sponzori traže ljude, a tu se ljudi uzmaju. Nije samo to u tom sportu, ma u svakom, razumiješ, svakom, eto samo. Najbolje da mi počnemo ovdje prozivati. Gledaj, podcastu besida da napravimo. Ja se lako vratim u karijeru, samo na jednom podcastu, sad ćemo prozvati nekoga, koga mislim da će se primiti, ali to bi gorilo onda. To bi gorilo, gledaj, ima samo sad odmah u Poljskoj prijedlog, kažeš, Poljaci su preteča toga. Vidimo. Znaš, imaš ti Fame, i tako, tamo se samo youtuberi oni bori se nogometaši, bori se smetlar, razumiješ. To je sad i Srbija je tu na jednom. Tu je Srbija počela, eto, tako da gledaj, ja bi to razdilio, znači, na dva segmenta. Imaš segment i prednjači, znači, te virtualne platforme borci, a sporta nema ništa ili jako malo. I imaš, u biti tri, imaš srednju gdje je sport na solidnoj razini, ali je trash talk na još većoj, znači to je neka srednja domena. Imaš tu domenu organizacija koje su sportski prekorektni, samo idemo vidjeti tu koje bolji vrhunski su borci i to je samo, oni su dovoljno veliki da mogu, ne treba tako je, da im ne treba taj podražaj, nego dovoljno su veliki i gledani, znaju ljudi, znači široke mase znaju da je tu sabrana jedna kvaliteta najboljih na svijetu i da će oni iznijeti sami taj pay-per-view, sami taj marketing, da i nećete, ok, dogodi se negdje nekaj trash talk koji se baš ne vole,
pa onda prirodno izađe. Izađe, Znaš. A imaš ovaj segment koji ono neprirodan, treš to totalno. Ono, Ide u nedogled, ono. Ali gledaj, bilo jedno, bilo drugo, kad je prisutan sportski kvalitet, ja to podržavam. A kad je prisutno čisto ruganje, onda... Dobre, uzmite pare i nemojte puno pričati o sportu i to je to. To je to, vidim kako se namištaju pojedinim borcima, nećemo sad imena, tu što bi rekli, oni često iz regiona, onda bildaju svoj omjer i radi se od njih, ne znam, ni ja. Gledaj, dok nije bio živ cijeli taj virtualni dio, momci koji se sad bore, ajmo reći, na ovoj regionalnoj sceni, oni su krvarili i trenirali, znam ih ja puno i svaka čast na njihovom zalaganju što se sporta tiče. I prepoznali se u jednom momentu da treba ubaciti i ovo drugo, jer će naplatiti ono sve šta su prije radili, a nije im se naplatilo. Da. Tako da i to podržavam, koji su se snašli u hodu, da, ajmo reći, od sredine pa prema kraja svoje karijere malo još to začine, uzmu koju šušku, a i pokaže tu neku svoju kvalitetu koju su sticali u povijesti, u prošlosti. Tako da i to ok, sve je to ok, samo ovo čisto ludilo kad ne zna baci 2 direktora, ljubiš kao on pada preko samoga sebe, to mi je ono. Ali dobro, mislim, svaki ulazak u ring treba poštovati i to je... Pa to ti se vraća na onaj adrenalin, jer ti možeš biti u tom sportu niko i ništa, ali kad treba ući tamo, onaj moment kad si ušao i kad su krenuli udarci, ništa, više nema adrenalina, znači to si zaboravio. Prvi udarac kad padne, to je fokus neki drugi. Ali onaj moment, naš, kad ti ulaziš, kad daš publika, naš, kad to ti daje neki, prvo te sputava dok si neiskusan, a kasnije ti daje neki vitar u leđa, naš, kad se ustališ. Ali dobro, koliko je sad, recimo, realno da jedan borac ulazi u ring? Svako koliko, je li godišnje 2 puta, jednom, ne znam. To ti sve ovisi o predispozicijama tvojim fizički, znaš. Recimo, neko izađe iz svakog meča oštećen, ne mislim oštećen, ono, ajmo reći u glavi i to, nego oštećen fizički, ono, znaš, vučeš ovo, pa vučeš ozljedu, pa ako si ti ne oštećen, izlaziš iz mečeva, ono, da si otporan na to, a možeš, stari, možeš ti... Hoćeš svaki mjesec. Ima ih, znaš. Evo je Trušček ima, koliko ima skoro 100 mečeva, nema 90, ne znam, tako nešto, 90-ak mečeva, 100 mečeva, možda 100, ne znam, pa ne znam, te udarce... 48, 44, ono, ali te udarce primati, to mora ostaviti neke posljedice, po meni bar. Mora i ne mora, to ti je ovo, ovisi ti sve o tvom kodu, jebi ga. Dobro, i Vaso Bakočević ima 100 mečeva. Nije mu ništa, šta će, trasne glavom i dobre. A dobro, i on se borio protiv... A sudi protiv svakog. Jedanput me nahranio, jedanput bili smo kaj sve je bilo i kasno završio event, ja izašao, ništa ne radi, gladan sam, a on je pokupio negdje iz plaćonica, dobiješ tamo kaj sve, ti je to široko, dobiješ one hladne obroke. Ja sam bio jedan od zadnjih mečeva i oni su sve to ponijeli ovo, ono. I došli mi ispred, gladan sam, nemam di, boli nešto, rebro, bilo mi, napuka mi onaj rebreni mišić, I kaže on, ma vrate, ne šekiraj, imam ja, izvadi one hladne obroke iz torbe, spasio si, piletina, neka salata, tole. Čekaj, jesi ti bio u ovim problemima sa kilima, jesi ti skida kila i to? Cijeli život je to je najteži dio u biti svima. Pa tako i meni, ali ja sam negdje sa 100 ili 99 na 93. Uvijek 7 kila. A to je čak i prihvatljivo. A to je prihvatljivo, ali ono opet se namučiš, znaš, opet to moraš imati u glavi. Recimo, najviše što sam skida je sa 106. Na 93. Na 93, ali to je isto bio short notice, negdje u Slovačkoj. I to sam išao nespreman, baš nespreman. I 2 minute sam bio dobar i onda ugasio. Pa dobro, slušao. Ali prihvatljivo ovo što si rekao, 7-8 kila, to sam slušao sam po 12, 13, 14 kila i da se zna vratit. I to mi reci koliko ima smisla, dođeš na vagu, tipa izgubio si sad 10 kila, umjetno, i dođeš nakon 2 dana, vratiš ti 6-7 kila. I opet si ušao u ring. Gledaj, sve ti je stvar prethodne pripreme organizma. Znači, puno vode, malo soli,
Ako si ti slan, nećeš iskini lako, iscrpit ćeš se i padaš, nema šanse. Ali ako si ti neslan, sol veže vodu i samim time kad je organizam, recimo šta dan prestaneš jesti slano na vrijeme, ali ne opet previše, jer ti jebi ga sol ti triba, razumiješ, kao mineral u organizmu. I ako ti si taj svoj omjer pogodio, kad ćeš prestati sol, početi puno pit vode, da si ti hidriran, da ta voda izlazi iz tebe, da si protočan, ajmo reći ko neki bojler, razumiješ, da ti ništa taj kamenac, nema kamenca u bojleru, nego je sve ta voda i da ti kad digneš ovako 2 puta ruku da ti znojiš. Onda ćeš ti to u malo vremena izbaciti, dosta tekućine, proći vagu i dosta tekućine i elektrolita uspit vratiti u sebe i normalno idu tu i IV, jebi ga, infuzije, koji svako od nas nakon skidanja kila ideš, legneš, dobiješ infuzije i nekako vratiš se, neko se vrati 100%, neka se vrati, ali vratiš se, jebi, razi 90% sigurno. Dobro, kažem, koliko je tu stvari problem, znači iscrpiš pa se problem je kad si nepripremljen, problem je jer onda sinidi može doći do otkazivanja i ovoga i onoga, nenastupanja na meču, zabrane ti vamo tamo, može doći, dolazi, ali moj stav je da sve do neke određene granice je ok, ali najbolje bi bilo kad bi ti mora neposredno prije meča stati na vagu. Tako je. I izvagat se kao što je u amaterizmu. Znači, amaterizmu ti moraš doći prije meča, u slačionici i stati ispred official judge, jeli? Stat, on ti pogleda, kaže ok, može, ideš i to je to. I sutra dan, recimo ako si je turnir, ako imaš neke svjetsko evropsko prvenstvo, nije uopće bitno. Sutra imaš drugi meč, prošao si kolo, ti opet sutra moraš biti taj na vagi i prekstori u finalu i tako dalje. Znači svaki put moraš biti na vagi. Pa to sam se ja pitao, a ne samo ja, nego vjerojatno velika većina ljudi, koliko to u stvari ima smisla, koliko legalno ta vaga, očito je ta vaga radi tog nekog šova, dan, dva, prije. To se nikad neće ukinuti, jer o tome se priča već godinama i to je to. Znači, show mora biti, to vaganje je zanimljivo, ljudi koliko god, to nije zdravo, ljudi se pale na to i gledatelji, fanovi, koliko je izgubio, da li će moći, neće moći, pa su debatiranja, pa teže prolazi vagu, lakše prolazi vagu. To je isto jedan sastavni dio toga šova koji donosi sve skupa. Je bilo situacija iza da si tipa nakon vaganja ili meća pojio, ne znam, čuda da si... Pa je, ali ne možeš, znaš. Ne možeš opet mislim, to svi misle koji nisu prošli to, ali ti ne možeš, ti kad si to napravio sebi, ti je moraš lagano. Znači, evo recimo ja, official weight-ins ti je ujutro. A show weighting, priredba ti je navečer. To nema veze jedno s drugim. To se zove slično, ali nema veze jedno s drugim. Znači ti si tu u noć propatio, jer ti si dehidriran, boli te glava, ne možeš spavati. I ti tu noć, koliko zaspeš. Ujutro se rano obično budiš, ja ne znam ko spava lipo ujutro, kad skida kile. I odmah kreneš, znači provjeriš prvo u sobi ili već spustiš se doli na službenu vagu, provjeriš i krene skidanje, znači ujutro. Vaga može biti 9,5, 10 do 11, znači imaš 2 ure da se izvažeš. Od 9 do 11 većinom, tako, ili 10 do podne, ali uglavnom prvi dio dana. I ti u te 2 ure moraš proći tu vagu, dođeš pa se provjeriš, pa nisi, pa još, pa ovo, pa ima ljudi koji padnu, I kad ti to napraviš, recimo ja bi ti prošao šta prije i doručak bi ponio u sobu, ali puno toga. I prvo zalijež, ja uvijek elektroliti. Znači, smišljaš sebi jedno 7-8 elektrolita i banan. I lagano. Onda poslije banane kreneš na malo jače neke zobene pahuljice, mliko, Kad to recimo prođe, padne, onda možeš na malo teći neka jaja, tralalala i ti se zalječeš taj dan, jedeš lagano, ali to ti sve govorim, jedna banana, jedna tečica zobeni mala, malo ovog, malo i tako guraš kroz dan do navečer, do teže hrane, jeli? Kasnije si ja bi bio na steak, neko povrće, riži, šta ja znam, I sutra dan, isto malo riža, povrće, vrlo malo. Znači ja bi doručkova lagano i onda ručak neki opet lagano riža, piletina sa, šta ja znam, sa još nekim povrćem unutra, znači neki, ajmo reći, rižot. I to je meni dosta od meča, jer sam se ja volio bori gladan, znaš. Tako da ne možeš ti
Sad, ali taj prvi dan moraš ići cijeli dan pomalo, bar ja sam tako, neko drugačije. Pa da, znači, čuo sam E. priča tipa, šta znam, odmah, 2 pice, palačinke, bla, bla. A gledaj, znaš šta, možeš taj prvi, možeš se puniti picom, možeš ti palačinke, možeš sve, ali ovisi ti je sve od organizma do organizma. Do čovjeka, Da dan tako. meća nećeš, vjeruj mi. Dan prije je taj kad si se, ovisi, neko može, neko ne može. Ja bi, mogu, ali malo. Znaš, ne mogu ja sad pojist pola pice, nema šanse taj dan pojist pola pice. 2 komada, vam pica, ako pojedeš, pun si, jer tebi se ipak to sve suzilo, znaš. Ali neću sad, ako sam sad pojio sad 2 komada pice, pa navečer opet 2. Poćeš nešto drugo, razumiješ? Tako da, nemaš. Mislim, neko možda može, šta ja znam. Nisam spomenuo, to sam ti kroz priču provući. Zanimljivo da ti nemaš ni jedan meč koji je završio neodlučeno. A, nema. Ili ide otvoreni gar gdje nije, pa šta bude. Jel? Nema ni no contest, ni neriješen. Je čist onako skor, pobjede, poraz. A nije se dogodilo, mislim, šta ja znam, eto. Bio je takav uvijek sustav, možda gdje mora neko pobjediti turnirski, a evo ovako uvijek bi, ja mislim, meni je dosta toga završavalo nokautom ili submissionom kontra mene, ili ja submission neki i tako dalje, tako bi baš bilo A volio sam se ja tuć, znaš. To je meni jedan bio i problem, što sam se ja uvijek volio tuć, meni bi rekli pa daj, pa mirnije, pa ovako, pa onako, ali evo, pogotovo u početku, ja sam volio baš ići, evi ga, nemam pojma, da sam možda malo bio taktički zreliji u nekim mečevima, možda bi bolje prošlo. Da, ma mislim, ovako sad neću govoriti skor, ne znam na dovoljno, ali mislim da je duplo više pobjeda. A je, pozitivan skor. Ma, 20 i nešto. A gledaj, sad s obzirom na sve, kad pogledaš neke okolnosti, kad se počelo i kako mi je bilo zdravstveno stanje i te operacije koline, ovako, onako, općenito, ne znam, ja s moje perspektive mogu biti prezadovoljan šta sam životno naučio kroz to i kako mi je karijera izgledala. Kakva takva bila, ajmo je nazvat karijerom. Pa karijera mislim svaki ulazak, evo prije nego što nastavimo, kolega će dobaci malo suhomesnatih proizvoda od našeg suradnika, možemo reći sponzora, Pršutane Pupačić. Svaka čast. Odlični suhomesnati proizvodi. Malo ćemo zamijeti, nećemo mi sad to gledati. Pa tako je. Ali znaš šta, možemo mi natočiti, sad dok ja ne zaboravim, jedan Pelinkovac, također našeg suradnika, može. Zvirača, znači da se zvirnemo. Ekipa iz Trogira radi Pelinkovac koji je namijenjen za uživanje. Dobar pršut, lijepo miriše. Dobri su mu svi proizvodi. Da, nije tako, ne bi bio ovdje s nama, jeli? Je. Tako da... Suši lista i naranče. A naranče? Ti si sportaš, pa smo mislili... Malo vitaminizacija. Pa smo mislili možda da nećeš da nećeš, opače. Da nećeš možda suhomesnati proizvoda. Nisam sportaš, ja u penziji. Evo, ali dobro, nisi u penziji, sad si i dalje trener, radiš. Dobro, nisam u penziji, ali u borilačkim. Ja probao iti pršuti jedan put uživo, jel? A znaš da ne idem pršut. Ali evo. Vjera mu ne da. Vjera, što se tiče, sad neću moći pričat punije. Možeš, ajde, viš da ja pričam punije. Ti si navika po inkubator i tako. Ne znam, se čestili tamo s nečim. A tamo bio je nešto, stvarno bila nešto... Pohana pile, gledao sam Nije bilo spize, ali bilo neki, šta je tada bilo, nešto, viski neki sa ko već pakirano, nešto u limenku, nešto. To ima i pelina. Nešto tako. Evo, aj živio. Čin. Malo je. Pol litre. Taman. Znaš šta, ne stavljamo leda, ali puno bolji s ledom. A je. Ba sigurno. Ovako daje, možda... Oma su mi se uši da ne punire. Ovako više osjećaš tu gorčinu, a kad je ladnije, bolji je nego ovako mlak. Ali potrudit ćemo se da bude leda, ovako. Dobro. Inače, to je ekipa iz Trogira koji su taj neka... Piše Trogirski pelin. Tako je, krenuli su, bio sam kod njih naravno, upoznao s ekipom, u garaži rade neke manje količine, cilj je naravno da se šire. Da se šire, Pa evo,
Oni nama Dobro. malo, mi njima malo reklamu, oni nama malo ovako nekakve medijski šušur i... Malo kad se nađete da imate za... malo zgrija se. pa evo, prošli smo dosta, dosta. Je. Ko će A sve? gle, ima sad tu milion anegdota kad bi ti ja sad od boraca koji su neki i danas aktivni, pa koji su treneri, pa koji već još više nisu ni živi. I tako sve anegdote priča, znaš di bi mi do preksutra završili. Ali ovako tako. nekako bazično da Ali tu smo nekako zaokružili. Bila je neka anegdota i tako dalje, ali je. htio sam te baš tu neku anegdotu ili nešto koja bi mogla biti ovako po tebi kroz tvoju karijeru koju se rado sitiš, da je recimo, naravno, ako može i nekakva, da nije smišna, jel, neka, ne tragična, nego neka... realna, neka. Realna, može smišna, naravno, svi traže neku smišnu. Ja ti se otprilike anegdote uvijek sitim kad ti priča nešto. I sad kad me pitaš, slušaj, daj mi, blokiram što kada se nisi nikad borio. Nikad ništa nema, A dobro, nema A veze. mogu ti, nemam pojma šta bi ti izvukao. Možda se sitiš. Ma sitit ću se o nekom... ali još bi samo spomenuo, jer ljudi su nekako, ne bi rekao neinformirani, nego jednostavno ne dođe do njih, u stvari koliko ima organizacija po Europi. Znači, svi smo nekako KSV, kao to. KSV je kao neka krovna europska, po meni, po kvaliteti i tako dalje. Tu su FNC, Octagon, tu nekako prate naš, sve ostalo je po meni sad popratno. Uglavnom te su tri, ajmo reći, koje, ali tu je KSV. Octagon, je li to britanski? Nije Octagon, ti je slovačko-češko. Slovačko-češko, tako. Da, to ti je to. Rusija je, sad se malo odvojila kako je ratno stanje, a Rusija sad bili je svrsta u Europu, ili ne bi, di bi je svrsta, ne znam, ali mislim Rusija je tu, da ti, Znaš kako je, ovisno po potrebi. Ona je tamo vamo, tako da oni su jebeni, šta se kaže. Jer imaju te Čečene, Dagestance, mislim, šta ćeš, ACA, Khabib je Dagestanac. ACA organizacija, šta ćeš, to su ti Čečenija, Dagestan, tamo u Groznom se većinom događa, to je ludilo, dođi tamo i dobi meč, to ti je... Ja sam bio svudi po Rusiji, ja sam već čak do Vladivostoka, to ti je kroz Rusiju 10 sati let. Znam Vladivostok. To ti je, znači od Moskve kreneš letiti 10 sati, šibaš kroz Rusiju preko Sibira, dođeš na Japansko more. Na Japansko more, u stvari. Vladivostok je jedina luka koja ima izlaz na otvoreno more koje se ne zaleđuje. Da. A danas te put odveo u trenerske vode, imaš privatne sate. Je. Gle, ja sam to još dok sam bio aktivan u Zagrebu počeo, znaš, i dosta tu iskustva skuplja. Prenesio neko svoje iskustvo od trenera za fizičku pripremu koje sam prošao do nekih svojih saznanja preko svog organizma, svoje fizike i sklopio neki način rada koji, ajmo reći, ja do dan danas sam guran i probam svojim nekim klijentima predstaviti neku tu svoju viziju kako bi radili. Da i nije teško je, ali da se ne naviknu se na to. Jer svaki organizam se može naviknuti na dobar trening. I ko to zavoli, on će sigurno imati rezultat. I šta ja uvijek kažem, nema najboljeg trenera. Ili si dobar, ili si loš trener. Nema najboljeg treninga. Svaki trening će dovesti do cilja. Samo na ovaj ili na onaj način, ovisi koliko. Tako da, kad smo već kod trenerskog posla, prvo hoću reći da je trenerski posao, pa i trenerstvo općenito, jedno od većih ega na svijetu. Znači, treneri imaju ego da ti to ne možeš biti. Pogotovo ovi u današnje vrijeme, ovi treneri za individualnu kao neku pripremu, mi misle da su najbolji. Znači, da ljudi odmah zapamtite, nema najboljeg trenera. A i u balonu je tako. Nema najboljeg trenera. Sad, koliko ćeš prihvatiti i doniti nešto svoje u to i na taj način dolazi do cilja sa pojedinom osobom, toliko si u biti ti dobar. Da se natjecati se ne treba sa drugim, nego moraš se natjecati sa samim sobom da svakim danom nešto drugo izvučeš iz tebe i preneseš, jel to na mlade sportaše, jel to na čiste rekreativce ili na neke profesionalne sportaše, ovisi koga šta trenira. To ti je po meni najbitnije. I to što si rekao, neko, najmo reći, srićom
vodim fitness u Omišu, to sam sad dogovorio već davno i u suradnji sam odnosno u poslovnom odnosu sa Kerumom koji je vlasnik Joker Fitnessa u Splitu, Gullivera, evo sad se otvara brzo i na Kili, na Mejašima biti još jedan fitness i ovaj naš je 4. Odnosno mi smo drugi po redu otvoreni, sad je ovo 4. Tako da eto, tu sam voditelj i na toj istoj lokaciji držim te neke individualne treninge, imam već godinama bazu svojih klijenata koja, ajmo reći, bazična, a ovi ostali se nadopunjavaju. I šta, neću puno pričati o načinu treninga jer to treba doživjeti, ali bitno je da svak prihvati i digne trening u životu na recimo višu stepenicu što se tiče prioriteta. Znači, znamo svi, posao, obitelj najprije, posao, imamo možda nešto, treba bar da bude na nekom 3., 4. mjestu, taj trening bilo bi svima bolje, bolje bi se osjećali. Ima, recimo, evo da kažem meni neki dan, eto ti neka anegdota u priči, kaže, meni jedan deblji tip i kaže, ma šta me briga, meni di da bio ovoliki čača, vi koliki je, svi stari, svi imaju 80 godina doživjeli i priko ovo, šta ću ja trenira i ja ću ovo, ja kažem, dužina ti tu življenja nije bitna kad ti je kvaliteta u zadnjih 50 godina došla na taj nivo da ne možeš navezati špigetu sam. Razumiješ? Treba stići od točke A do točke B brzo, jer si nešto zaboravio, ti moraš slat nekoga da ti to obavi. Je li to kvaliteta života? Ja mislim da nije, znaš. Tako da u biti, sad ću reći hipotetski, i da živiš kraće, a kvalitetnije po meni je bolje nego duže, a sjedilački, ajme stari, ne mogu. Daj zavežbi špiget. Eto, to ti je neka moja vizija. I zato ja hoću promijeniti mojim klijentima, znači, uzet ću te, glupo je reći, ali surađivat ćemo, ali daj nek ti to postane život, Da. Znaš, aj živi trening. Ne mora baš biti stil života, ali ti bude dio jer što ću ja sad pričat tebi o nekim trenažnim procesima, nekim detaljima iz trenažnog procesa, kako ja šta radim, ako te nisam uspio niti ispričat, kako da se pokreneš. Znači, ja mislim da je ovako u podcastu i tim nekim stvarima bitnije pričat na način da ljudi uvide da trebaju dignuti na listi prioriteta trening, da ga prihvate, a na kraju onda je trenerov posao kako to njemu usaditi da on živi to. I najbolji način za njega. I najbolji ti je primjer trenera koji tako rade da imaju, ajmo reći, da su klijenti dugo kod njih, razumiješ? Znači, kad ti imaš klijenta, ne znam sad, 5-6 godina, pa sad više da surađujete, to ti je, ja mislim, pokazatelj koliko si ti dobar trener. Nisi najbolji jer nema najboljega, ali jesi li dobar ili nisi. Da. A jel imaš baš svog nekog mladog borca kojeg ajmo reći, odgajaš? Ja ti borilački trening uopće ne radim. Znači, ja radim fizičku pripremu, dobijanje kila, skidanje kila, postoperativne treninge, znači operacije kolina, operacije leđa i prije operativne, znači priprema za operacije, znači onda recimo ako ljudi koji hoće izbjeći operacije, znači i to radim sa mladim sportašima, jedan dio, čak sa profesionalnim sportašima, čak i nisam, toliko mogu ih malo održavati, ali sad da ga ja imam kontinuirano nekog profesionalnog sportaša, nemam. Uglavnom to je neka, ajmo, rekreacija, viša rekreacija, mladi sportaši i tako postoperativno, terapijski treninzi, gdje ih ja opet dovedem u neko stanje da on bude potpuno zdrav i da nastavi taj neki život koji ga neće vratiti, opet da se mora rizati. To ti je neka moja baza koju ja radim. Gledaj, borilački sport, moga bi ja priniti puno toga, ali to je opet, ja sam krenuo nekim ovim smjerom. Ne možeš, ti nema toliko sati u danu da ti možeš i jedno i drugo se 300% posvetiti, razumiješ. Možeš, ali gledaj, ima i ovaj drugi semir, ima ja još neki posao, razumiješ, koji guram, radim, razumiješ, usto gdje je počelo ko hobi, pa onda opet... Spomenit ćemo, Eto, možda možemo sad odmah se prišalta na taj hobi, ali prije nego što krenemo na taj hobi, evo, ja sam nedugo saznao da je tu bila i avantura po drugim medijima, kao što je RTL, zapravo šta je još bilo, Gospodin Savršen, to isto RTL, jel? Big Brother, RTL, a je to. Gospodin Savršen nisi realizira? Nisam, na sreću moju nisam i dobro je ispalo.
A Big Brother je bio u nekim mladim danima, 23 godine sam imao, dobro, bilo mi je tada zanimljivo, bilo mi je vrhunski, iz ove sad perspektive ne bi, ali iz te perspektive... Dobro, jesi ti tada sam prijavio ili si dobio neki poziv? A gledaj, nešto? to ti je anegdota, znači, evo, pitaš me anegdote pa ću ti pričat, znači jedna, dajmo reći, pijana noć na faksu, vraćamo se zorom kući i moj prijatelj, jedan Bojan, koji živjeli smo tada skupa, koji puta bi ga pozdravio ako će ikad gledat. I eto, on je inače nesretnim slučajem, kasnije ima prometnu, ostaje paraplegičar, on se u kolicima, ali dobro, to je sad druga tema. I mi došli doma i kaže on, jebote, imam ovu prijavnicu, ajde da prijavit ću te, evo već danima hoću vamo tamo. A ja, kao sam pijan, aj prijavi, I on ispuni to, ne znam, bila subota, pošta radila samo jutro, imali smo neki mobitel, jedva kamera, nije ko danas. Mikrovalna. Slika ću te otvori, on slika, to on isprinta, tu, onako sve u elanu, odgasen. I on ti to sve posla. Ja već spava doma, on se stavio, kategoriji adrenalin. I ništa, poziv za neki dana, casting tu i to, ja se pogleda, kako casting, ja tamo on bio s menom, ovo što si ti pravi, dojde, I ništa, da skratim priču, casting taj, on išao s menom tamo, brate, šta je, prošao, 100% sam prošao, bile neke tamo dvije, ja malo tamo, I uglavnom nisu me zvali sljedeći casting, nego tek tamo iza kaže, može doći, glavni casting Zagreb, tup, ja gledam sad kad već došlo tu. A šta ćeš, ideš, iša, proša to, ulazak i 90 dana unutra. Čekaj, do finala. Do finala. Čekaj, koliko vas ostalo u finalu? Ja sam do finala bio, ostali su još oni tjedan više, njih 4. Ja sam A 4 su u finalu? Ja sam bio. Pa dobro si dogura. Ja ne mogu se uopće sititi toga. 92 dana. 92 dana. Trajalo je 100. 100. No, dobar si. I ludnica unutra, jel? A ludnica, mislim, pa pranje mozga, šta ćeš? Čekaj, ovi zadaci što su Zadaci, glumiš majmuna, razumiješ, tako, pivaš, plešeš, zajebavaš se, nije tada bilo, tada sve si mora biti fin, razumiješ, nije ko danas da jebeš majmuna. Da, danas je evo, spomenuli smo i ove srpske džireve. To je, mislim, to je psihijatrija žešća, svaka čast ko može. Ma biži, to je pranje, to bi ja odmah bio tamo dužan pare, odmah bi nekoga... Polega od ovdje. Pa odmah, je. A bio je oni Kristijan, kako zove, Kristijan Golubović tamo, znam da se hrva, vidio sam neki shorts da se nešto hrvalo. Ali dobro, eto ih tamo to. Danas si ti fokusiran najviše i to mi je nekako došlo do mene da je to možda i najveća ljubav trenutačno, taj lov, jeli? Pa gledaj, agencijski lov. Tako je, fokusiran sam najviše na ovaj sportski dio, ali to je, ajmo reći, odmah iza toga kako to, šta, znači, dosta ljudi koji prate lov znaju da je Rade Bekavac, a on je meni pokojni otac, bio pa s ovih prostora priznato jedan od najvodećih lovaca što se tiče struke, što se tiče literature, pisanja, pa tako i praktičnog rada i tog nekog, ajmo reći, rada sa terena, iz lova, šume, planine, već šta uzmeš, jeli. I on je bio ajmo reći, tu i pravi traper, a zna je to isročiti, prebaciti na neke stručne knjige, literature, već šta, tako da se jedan segment i lova dan danas na Šumarskom fakultetu lovstvu čita, uči šta je on pisao. Ja sam, kad meni neko kaže, recimo, ne pitaš dicu kad ste proskijali, on kaže, pa oduvijek, znaš, ja oduvijek, dite skija od godinu dana, tako sam ja lovim oduvijek. Nema kad si počeo loviti, ja oduvijek, ne znam ti ja to. Znači dvocjevka u prvom razredu osnovno. Moj prvi ostrac sa 7 godina, razumiješ, tako da I onda tako, i s njim, on je radio te komercijalne lov, vodič, vamo tamo i ja sam dosta puta išao s njim. Vidio sam kako to praktički, kad se ti rodiš s njime, imaš to u malom prstu. Samo se treba spojiti sa trenutnim tržištem, šta se traži, šta možeš ponuditi. Kad to sklopiš u jedno, i ja nemam neku ni agenciju, ništa, znači primarni moj rad je ovo sport, fitness, joker i to, ali ljudi hoće loviti sa mnom, jel? Hoće da ih ja vodim, pa im organiziram, pa ovo, pa ono i tako dosta imam tako individualno tih klenata ajmo reći, s kojima sam u suradnji. Kasnije i neke od svojih klenata lovnih i treniran online,
Imam taj segment treninga gdje online surađujemo. Još neke lovce treniraš. Još neke lovce trenira. Nećemo ih sad spominjati. Spomenuti ovo već u podcastu. I eto ti, tako to, znači, to ti je kao, ajmo reći, neki vid turizma, znači taj lovni turizam, ti organiziraš od samog dolaska turista, transfera sa aerodroma do lovišta, smještaj mu nađeš, U stvari on je zadužio tebe da ne misli glavom da ti za njega zadužio pokriješ tebe. sve tu. Zato postoje agencija, gle, ja kad bi sad išao agencijski to radi, jednostavno ne bi mogao stići, ne možeš to sve formu cijelu tu zatvoriti, pošto ja imam dosta posla oko fitnessa i tako dalje i tih stvari, tako da išao sam na tu varijantu, ajmo reći, neke, šta ja znam, ajmo reći poluprofesionalno, razumiješ, znači da se idemo kod dva, on me nazove, ja sve organiziram, idemo kod dva prijatelja, ok, nešto se tu zaradi, ali nije opet kako bi agencijski zaradio, razumiješ. Ali ovako s nekako, ajmo reći... Ali ovako, ajmo reći, gle, šta je najbitnija stvar tu. Znači ovaj posao individualnog trenera ili kako se hoće to nazvat, općenito trenera, crpi iz tebe jednu određenu energiju na način da si ti određeni broj sati u fokusu sa drugom osobom i moraš biti koncentriran na nju. Ok, ima to prazno hoda nekog robotskog moda gdje ti sebi daš da ko neko ko je dugo s tobom, znači stihijski, on znaš šta će raditi, ti ga samo ajmo i na robotici. Ali negdje se trebaš posvetiti, recimo, ja imam primjer, imam klinca sa cerebralnom paralizom, ne možeš ti njega raditi stihijski. On ima neke potrebe, ti moraš dati sebe, razumiješ? I gledaj, tu se iscrpiš na jedan način. Dođeš, kako bi ti ja to rekao, omeđen si zidovima. Omeđen si jednom osobom. Kad ti dođeš u lov, nisi omeđen ničiji. Ti ode u ta 4 zida, neće steći neko novo životno iskustvo, neku novu situaciju, tebi je tu sve poznato, imaš samo drugačiji individualni pristup osobi. A kad ti dođeš u šumu u prirodu, priroda ti nosi svaki dan nešto drugo. Ti možeš misliti da ti sve znaš o prirodi. Doće ti jedna stepenica koju nećeš znati, pričaš si je prvi put vidio i preteška, prirodno je preteška da bi ti od prve, ali malo pomalo svladat ćeš jer ćeš naučiti o njoj, naučit ćeš o prirodi, naučit ćeš o neke stvari kako doći do toga. Evo viš ovi lovač, sam si ga malo spomenuo tamo. Javi se. Alo? Šta najviđe spavaš? Ja spavam. Pa znaš di si sada? Sad si u live-u. Meni majko. Ideš na shorts, prijatelju. Ovo je shorts, taman si pogodio. Nikola Čagalj je inače lovac koga trenira. Da. Sa najboljim rezultatima. Ajde, laku noć, Ujutro se, da je. Hvala lijepa, veoma. Ajde. Prijatelju, Bog. Bog. Šta sam htio reći? Aha, koje lovište? Uglavnom, to je vjerojatno Lika. Imam, znači, lovište s kojim ja najviše surađujem je Otok Mljet. Tamo sam matični član i tamo imam dobru suradnju sa predsjednikom društva i sa tom nekom našom užom ekipom tamo. I tu radim dosta za vid društva, znaš, mi smo tamo sad sagradili novi lovački dom i tako dalje, i sve iz te neke, ajmo reći, komercijale i tu praktički radim za potrebe društva, imaš neke svoje zadatke unutar društva, kao što bi svak treba imao u nekoj zajednici, i tu je moj segment ta komercijala, ja to vodim, za društvo. A osim toga, radim dosta Lika, Velebit, taj tu dio, nešto prije sam radio tu u Mosor, ali zadnje vrijeme ne. I dok je još Čača bio živ, tu smo surađivali. Ali uglavnom, eto tako, taj ličko područje, Velebit, Mljet. A čekaj, na Mljetu koja divljajuće, ovo je pernata. Imaš jelen lopatar, muflon, ovi feral goat, to ti je sa internacionalno tipo divljane koze i imaš divlje svinje. Četiri vrste visoke divljače. Onda imaš ovu nisku divljač, to je zec, imaš nešto malo bene. Bene, sad vjerojatno... A to je sad već pri kraju bena.
Dobro, što se tiče bene, nisam ni znao, ima 3-4 vrste bene. jel Pa tako? ima, ali ja ti da ti pravo kažem i ne lovim tu disku divljač. Znaš, nije meni bilo u familiji to, stari se više orijentira na tu visoku. Mi jesmo nešto lovili dok, znaš, ranije malo, to pucanje, to mi neko klincu zanimljivo, ali kasnije smo se više, visoka divljač i to. Čekaj, jel ti imaš kao dotični 10 pasa i minjaš? Ne, lovim ja spas. Aha, nisi, jer? Ne lovim ti spasima i nisam ti da sam ti toliko privržen grupnom lovu. Znači, ja sam ti više individualac. Kad lovim za sebe, ja sam onako traper, idem sam. Znači, Maskiran. najproduktivniji sam sam. Eventualno snajper, još neko jel? sa mnom, znači snajper, imam ja dosta pušaka snajperskih i tako da s tim najviše lovim i to ti je neka moja strast. I balistika je moja strast i long range pucanje na daleke hice, to isto volim. Možemo spomenuti koliko imaš pušaka. Ima priko 15, a nećemo ovo drugo. Ovo drugo. U kašetama ispod zemlje nećemo. Jer znam da postoji odstrel medvjeda, da to je negdje 20-ak. 122 čini mi se za cijelu 122? Za cijelu državu, odnosno za tu regiju gdje se lovi medvjed, to je većino Ličkog, Velebitskog područje, Gorski kotar. 122 pa bome, a vuk... Mislim da je 122. A vuk i dalje... Vuk je zaštićen, da nešto se najavljuje, puštanje, ali to ti je sad jedna druga tema o kojoj je pisao moj stari, a ja sam pobornik toga, to ti je, stvar je čista tu. Zašto je vuk zaštićen? Ne zato što ga nema, nego zato što se na zaštiti vuka zarađuju novci iz Europske unije. Znači, nikad nećeš čuti da je u Njemačkoj i Austriji da ima previše vuka. Zašto? Gura se na Balkan. A Europska unija financira zaštitu vuka na Balkanu. I sami time, zašto baš Bosna nema zaštićenog vuka? Tu je, to je isti vuk. Isti vuk. Isti prostor. Isti prostor, on puno kilometara, može noći 40 kilometara. U danu, da. Tako je. I zašto oni nemaju zaštićeno? Nisu Europska unija, nisu podložni tome. Znači, zaštićuje se to, Europska unija to financira, samo ga vi držite da on ne nestane, on neka on vama kolje, mi ćemo to refundirati. Sad onda opet dođe druga tema. Refundiranje klanja vuka. Inspektor mora izaći dokazivanje, većinom se tu ne naplati koliko bi se trebalo naplatiti. Naplati se inspektor, ali se čovjek ovca ne naplati. To govori, ne, plati se inspektor, on svoju plaću zaradi, ali to što će on tamo napisat nikad ne bude onoliko koliko su čovjeku vridile te ovce, razumiješ, ili krava, ili tele, ili tako dalje. Tako da ti je to onako jedan začarani krug, zaštitari voze luksuzne aute po terenu i... To ti je to. Eto, ne da Čagljeva ima sve više i više. Čagljeva ima, to se može pucat, može ostreljivati, ali to je velika reprodukcija je čagljeva, tako da nisu lovno toliko zanimljivi. Ljudi ih pucaju onako iz rekreacije i nikad se neće oni, mislim, ni približno istrijebiti, ima ih. Znam da se dole po Pelješcu, nije daleko Mljet od toga, ali na Pelješcu... Neće plivat, nije neki plivač, tako jedno ako ga neko ne donese. Znam da je to bila... Šta je sa mungosima? Mungosa ima. Mungos je jedna pozitivna životinja. Po meni, što se tiče zmija, to ti ukloni sve zmije. Znam da ukloni. Mungos je dobar. Znam da su oni imali kasnije... Mislim, onaj koji ima kokoši pa mu dođe mungos, reće ne valja ništa, ali zaštiti pa neće. Dobro je sve. Znam da je to bila najezda doli mungosa. Je, ima Hvaru, ima Mljetu, ima mungosa. Još sam htio spomenuti. Šta je sa tetrijebom? Taj tetrijeb je... Tetrijeb u nas nije lovna divljač, u Bosni je. Ali u nas ga skoro pa i... A ne, mislim ima Gorski kotar, ima špjevalište tetrijeba, ima ih. Moglo bi se odrediti i tu neka kvota. Možda i ne bi, gledaj, to je sao opipljivo, sigurno ima neko prebrojavanje tetrijeba pa se može odrediti neki odstrel, ali ne ide se u tom smjeru. A u Bosni, gledaj, puca se tetre bez problema, na markice i tako dalje i uvijek ga ima. Tako da ja mislim da bi se dogodilo i u nas da se određeni broj tetreba da na odstrel, opet bi ga bilo, samo ne bi trebalo taj izlov, da se sad puca prekomjerno. Navodno je bila velika broj, odnosno velik broj Ostrelje. Ne ostrelje, odnosno pad populacije je bilo. Pa je bio zato ris okrivljena, u stvari divlja svinja je kriva za to. A zašto divlja svinja? Zato što je gnjezdi se na tlu tetre i ovi su normalno uništavali gnjezda. Ali gledaj, ima ti divlje svinje i u Bosni, pa ga ima. Pa da.
Tako da nije ti sve 1/1 u prirodi, znaš, nikad. Nije ti, samo pogledaj teren malo šire i onda će ti, mi smo isto podnevlje kod tamo, nije ništa puno ni ladnije u Bosni nego u Gorskom Kotaru. Pa da. Nije ni toplije, nije ni jele, nema ni manje ni više, razumiješ, Gorski Kotar, pa di se on jeli, di su pjevališta, te treba, tako da ima te treba, možda smo mi manje područje, pa i samim time manje ima, manje područje, taj šum, ali šume su identične, tako da nikad nećeš imat šume kod tamo, ali ima te treba, ima ga, zašto nema. Sad nisam ja nikad nisam za neki kategorički izlov, a nisam ni za kategorički ne. Ja sam da se imaš ljude koji su zaduženi da kontroliraju ko će koliko pukniti. Radi svoj posao, budi tamo, budi lovnik, budi lovočuvar, prestupnike odmah. Cak, razumiješ, ja sam tu legalista, pogotovo, ok, a možeš ti otići malo pa pukni koju svinju više, ima ih, brate, izlov je inako dozvoljen. Ali nemoj mi te neke rubne vrste, jebi ga, nemoj. To je nekom adrenalin, to je nemoj pa pucaj mačku doma, nemam pojma, glupo reći. Evo, ima još jedan predator, znači 3 predatora su u Hrvatskoj, medvjed, vuk i ris. Ris je. Pa mi je neki dan lovac rekao, evo šta da naletiš na risa, bi ga ubio? Pa naravno da bi. Meni je ris nekako to. Ja sam stalno po ličkim šumama, nisam ga još uspio vidjeti uživo. Jedan moj prijatelj koji drži goli rovište, s kim surađujem, on je po šumama, ima lovište skoro 30 godina, nije ga ni on vidio. A imaš ljudi koji su prvi put došli u lov i odmah vidi 2 risa, razumiješ. Prolazi s autom, vidi ris. Ris, da. Ja ga vidio nisam. Ima ga, nema ga puno, po meni zasluženo zaštićen. Zasluženo zaštićen, to je najveća naša mačka, neka ima, nek se viđa, znaš. A navodno je bila neka priča. Hoćeš mačku, aj u Afriku. Ne znam kolika je sad istina. Pukla je priča da je kamera neka uvatila risa u Tisnim stinama dole, to ima 3 godine, ne znam ni ja. Tu je bila neka priča se vrlo. Ne znam, nisam dočuo da je negdje i ti blizu u nekom lovištu na kameru uvaćen list. Tako evo, to je bila neka priča. A možda je divlja mačka, pa nema rep. Možda, moguće i to. Može je nekoj borbi nešto otišlo ili se rodila, okotila, hoću reći, bez repa, pa sliči na ris. I onda kad ti kamera da onaj crno-bijelo, kad ti da onaj IC, bljesne, tebi je sve ili svjetlo ili tamno. I sad može mačka, znači ne vidi mu se ovi produžeci ili dlaka na ušima, izgleda ti jebote risa, ona zna biti visoko, velika, znaš. Koga risa? Risa, Njima je radijus kretanja, odnosno staništa neko bazično, ja mislim 12 km. Nije to puno. Ali, što sam u Europi, pogotovo na španjolskom poluotoku, Iberski, ris je isto bio devastiran i sada da su tu baš obnovili populaciju i samim time ovaj dinarski prostor je isto valjda ima prebjega, odnosno nije rijedak slučaj. Migrira. Daću ti jedan primjer. Medvjed. Stavljena mu je ogrlica u Rumunjskoj. I nakon nekog vremena imati lov je dozvoljen u Švedskoj određeni broj dana, gone se medvjedi i pucaju. I ostreljen je medvjed sa ogrlicom i očitali Rumunjska. A ja sam tako čuo za Pirineje, znači isto iz Rumunjske, iz njihovih Alpi, Transilvanijski Alpi, na Pirinejima je završio vuk. Pa moguće. To su migracije moguće, ali neka rutinske i nisu baš sad tolike. Ali uglavnom što se tiče, nekad ljudi misle kao treba zaštiti, lov je tu zaslužan ili nije zaslužan za preveliku brojnost ili premalu naš, lov je tu, ajmo reći, najmanje. Pogotovo današnji lov. To su ti minjanje krajolika, naseljavanje, izgradnja, sječa šum, puno tu ima segmenata šta ti potjera tu, odnosno natjera na migraciju divljači. A sad, i tu se da pričati, je li razlog, znači, sve više i više šume koja dolazi praktički do naselja.
Je li to razlog ili je, znači, pojave divljači i tako da... Prekobrojnost. Ili prekobrojnost, ili je razlog to što nasilja zadiru staništa. Ja bih prije rekao da je taj postotak šume danas puno veći nego što je to bilo prije 30-40 godina. Pa šuma je do naseljenih područja. Šuma, neće ona ići na manje, razumiješ, šuma se spaja. Pa ja ću ti da primjer Mljeta, ti si vidio, dobro, to se zna, Mljet je najpošumljeniji naš otok, ali to se zna već odavno, ali šta se događa? Ti gledaš ovako jednom, prije 20 godina, gledaš jednu stranu ovako, ti si vidio sve na nju. Ti danas, ne da ne možeš vidjeti, ne možeš proći. Da. Znači šuma ide gore. Tako da ono. Zato meni je smišno kod tih pošumljavanja. I minja se prehrana. Da. Kad ti šuma raste, minja se prehrana. Razumiješ, onda recimo to isto i divljači predatoru je teže nešto i uloviti ovisi di lovi, na koji način lovi, ovisi o kojem predatoru. Teren je sve zahtjevniji, tako da ono. Imamo, ne znam kakav si sa videom, mislim ovo meni područje, volim pričati o životinjama, ako mali, puno sam toga gleda. Recimo vidra isto na jednom niskim broju bila, sad je ona opet ima, pogotovo recimo upoznat kako to nije Krka, ta lovna divljač u nas, razumiješ, tako da ono, ne znam. Dobar, sad, isto, dobro, nećemo o tome pričati. Sad ne znam. Ok, pošteno. Ništa, htio sam te pitat, dok smo pričali o borbama, sad ćemo se opet vratiti na borbe. Čisto žao mi je da završimo priču, a da ne spomenemo recimo neke borce možda koji su danas vrijedni spomena u Hrvatskoj, koji možemo očekivati nešto od njih ili koji su već, ajmo reći, tu na sceni, koji bi vridili neke uspjeha. Gledaj, šta da uzmem Balkan ili da uzmem čisto Hrvatsku? Pa mislio sam Hrvatska, može Balkan, ajde, malo nas gledaju i okolo. Ali gledaj, sve vidiš po rezultatima, razumiješ, što ti je. Solić je tu. Solić je tu, po meni, mašina, tajmo reći, broj 1, 2, nije uopće bitno, vidiš sad, Delija, probija se kroz UFC, sad izgubio, ali dobro, više manje, gledaj, tu je među 10. Malo nesretno je tu. Malo nesreće je tu, ne samo nesreće, nego tu je malo i, ajmo reći... I neiskustva. Nije, nego... U tim. U biti neiskustva sudačkog nekog lobija tamo. To. Jer sad ja ću nazvat to neiskustvo, a vjerojatno to nije iskustvo, možda neki interes, neću reći, ali jednostavno krivo je dosuđen završetak njegovog drugog meča. Brate, to nema uopće spomena. Ušli su svi u kavez, sve se prekinulo, sve i nastavak meča gdje čovjek dobija nokaut. Mislim, ajmo od prvog segmenta pa do zadnjeg je krivo. Baš sve krivo. Da sad ne ulazim u suštinu pravila kako treba biti, ali sudac je rekao ja nisam vidio puk, ja sam svira kraj meča, odnosno označio kraj meča. To je prvo. Znači on za pouk treba stop, tam zaustaviti vrijeme. Da, vidite je li situacija ok. Ako nije to, ako se pregledava snimka, nema niko za vrijeme to, nema niko bi u kavezu. Kakvi doktori, kakvi šta to mora doktor njemu sam, ako ima problema s okom, mora sam sebi pobrisati, vlaznom, suvom, maramicom, nije bitno, sam sebi mora pobrisati to. To je vreme. Tamo su ušli svi u meč, znači odražen kraj meča, Delija slavi, o čemu mi pričamo, razumiješ, znači to ti je pravila, sad sam ti ušao u dubinu, znači ti, šta se ne smije događati. Nakon toga, kad je Delija tu prazan, ja znam koji je to osjećaj kad ti proslaviš meč. Sad se ti moraš nastaviti boriti, razumiješ. Ovo me nije ništa, znači on, ako je bio umoran, više nije umoran, ti si u downu, on ujebote, dobio sam drugu priliku. I tu priliku iskoristio. To je jedna stvar. I šta se događa onda Deliji? Znači čovjek nije nokautiran u životu, prvi nokaut dobija. Šta on može, znači odmah ti je nesigurnost u daljim nastupima, može biti, ne mora, ali može biti. Šta si mu nanio si čovjeku nokaut, ni kriv ni dužan, čijom greškom, vašom greškom, to je treba biti kraj meča, hoćete vi onda sad odlučiti je li to no contest ili je to TKO. Sigurno ne vraćate Užas. Ja to nisam, pogledao sam dosta borbi, ali to nisam nikad doživio da se dogodilo. Užas što se tiče toga, ali dobro, eto ti. To, znači, ja mislim, profiliraju se, Crnogorac, kako se zove?
Janić. Ma ne, mislim. Vasa je Janić. Janić je isto na dobrom putu, vidim da ulaže u sebe, trenira i ono, tako da ono, mogao bi sad koji on broj bi bio kad bi ušao UFC i to, di bi se on etablira, to je sad pitanje, ali ono, sigurno da se trudi, naš, ono, da daje sve osobe. Ima ti, Bora, sada ne nabrajam, ono, njihovi rankings i organizacije govore, jeli, o tom ima ovih naših boraca, evo ga iz ti, šta da, ATT bi ono spomenuo, oni dobro radi Zel dobro u Puli, znaš, tako da ono, A šta radi se. Bila je neka priča da će se možda Mirko vrati sa ovim Emelijenkom. Pa lipo za u biti, lipo za, kako bi ti rekao, Za stare dane pogled. za memorije, osvježit memorije, memorije i lipo, za mlade evo, dane, i ne to je stare. to, tako je, a sad sa sportske strane on zna jel mu to triba, ne triba, šta ja znam, ne znam kako se on osjeća. Ako Pa, se osjeća da bi to odradio... Mirko je unutra 100% na zna, tim ono je takva treninzima. glava. Ne. On. Tako da ono, ako je to, i ako ih financijska strana zadovoljava, iako su Ja jedan i drugi zaradili dobro, tako Ali da ja ono. mislim da bi to gorio internet. Sad, koliko će to biti ozbiljno unutra, hoće se oni baš pokefat, ono... Hoće li treba doći do vidjeti. toga uopće? Pa evo nešto najavljuju, sad ne znam, nisam ušao baš u dubine toga, ali... Nisam ni ja, baš Lipo će biti se prisjetiti ti trenutaka. mislio sam da si možda upoznan, pa zato sam... Gleda, ja ti pratim da, ali da sam fan veliki nisam, tako da ono neke, ajmo reći, segmente baš ono dublje i ne znam, ali ono, popratim sve što je ono bitnije, što mene zanima, i onaj segmenti koji mene zanimaju. Sad ono da sam ja sa strane fana, ali kajem ti imam dosta svojih obaveza, ono, tako da ti ja poslije radnog dana najviše volim leći na kauč i ono upalit ligu prvaka, di trče tamo vamo, I a ne mozak sad gleda napušen. meč i cimat se ono naš, naš, ne dam, ne, crpi me. Tako bi ti, evo ti anegdota, znači mi hoteli čeka se meč, ono prije, ne znam, zadnja večer prije meča, jeli? I trener, ulazimo mi u sobu, kao meni zna ja, sad ćeš ti upali nogomet, razumiješ, razbi briga i ti ležiš i jebe ti se, razumiješ. I to je tako je, mene nogomet tamo, vamo, ono, opušta me, ne navijam za nikoga, ali ono, prazna glava. Dobar balon uvijek je poželjan. I toga je sve, nećemo u balonu. Sinoć isto, ja gledam Intera i Ja, vode, jesam ni ja. Gledam i ne znam u šta gledam, umoran, ali gledam. A gledao sam ja, ne mogu vjerovati Intera, bože sačiva, ali dobro. Pa eto, ja mislim da smo mi se ščakulali. Jesmo, evo, dobro je prošlo, kad smo bolje, 3, evo, ura i pol skoro. Ura i pol, dobro. Prođe to. Imam osjećaj da ako krenemo još da nećemo stati. Tako je, upravo to, a i na cajtu ja imam isto sad brzo individualni, tako da mislim da bi, to bi negdje bilo to. Dobro smo, gledaj, dubine u ovim svim temama ima ali beskonačno. Možemo se uvati jedne dubine i tu gurati. Ali to onda u jednom segmentu nije ni toliko zanimljivo, jer niko nije, mislim niko. Većina globalno ljudi koji će gledat ovo, niko nije u jednu temu toliko involviran. Ovim možda drugima mi je bilo dosadno. Više ovo ko gleda hoće ti vidjeti dobro šta je možda neko prošao iz neke daljine tu pogledaju, možda te upoznaju malo bolje. Šta si rekao ovome, šta si rekao onome. Ovome je bilo tralala, upoznaju te nekako tu malo bolje i to ti zadovoljava, ajmo reći, tu publiku. Ali ne znam si ti pogleda neki naš podcast do kraja ili nešto. Pa gledaj, jesam, ali nisam do kraja. Svaki naš gost ima zadatak na kraju, a to je osvirati jedan instrument. Šta ću ti ja svirati? Nema veze, svi su svirali. Božo, Petrov... Pa ne, ja ću javno šta je najlakše, da se ne mora tu... Sad. Šuškalice, jesi to zove šuškalice, kako se to zove? Klejs. Šta sad treba? To je samo to se uči. Ništa, ti tuckaš, ja se odjavim, ništa, budite pozdravljeni besidaši, to je sve bilo za danas, eto. Stipe, hvala. Hvala tebi na pozivu. Vidimo se, čuvajte se. Adio. Pozdrav. Eto ga. Eto ga, dobro je.